Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkhamsa non birta thepi langponik sinang Karlitang mir miling GP apran kedam dang cuy aputak sodak penakang sai longwek dang jipusi ahem sora tumpen sodak pen kehang pidopong Karlitang engdeng trok skebra sirkep horsing terang apan sabi hambren brans sekretariat asai hemlong chikemu pedopon Langbirik long pierong lapen ke sam teronorong aratum thurpak pen methangarong atau warket selampon Karbino termas Council Art and Culture asai kamatum pen spatir piponsi CM ke manceng Karlitang horsing terang apan ke chikemu mesen pen pacun pon non puthot birtang ton pen langponik sine Manja police station ke parlopon 9 mal Nepal besti arong ameker bisawajit das achor Karlitang mirmili ing GP amithang hem arlo long amalsi kitang arpum ke longpon Karlitang mirmili ing GP pen bisawajit das atum kedamtang surhinda kepaning kanbangsi chapachor pon lo lapen alang litum sopin so bahni anda chopathi pon lo bon sami phaikuni pha ingkoroner ke parni bangki Karlitang mirmili ing GP kitang arpum amithang hem arlo malsi kitang arpum sami longpon longlo Karlitang mirmili ing GP asarpi lapen ke korti atum pen sami Karlitang mirmili ing GP amithang malekok thak ke GPC apran ke charmud bek ke kali apran kan mudder apc kitang arpum abang chiara longsi parjab dunlo lapen ke churuni panji thokok loksi lapen churuni hi achiluna bangke sling fan athak si arwak lokchot lason liputang ti ko sonsi amithang mat ke kok thak ke GP thek po ko si alang litum pen akoi pipon puthak irang bangala pulo je nili mudak denguli hansi kele ladak ato biya jo kan lo nili bang khobor char julong sari baji apro khobor char julong ke la pulo jo suicided bolang no suicided belong ke ladak suicided pulo non dak nanga chelang ke suicide kali attempt to murder ke apro comment bang kason ni pinan halana rasdip Piman antina nama ke Bisujit Das Bang punon ke dak thana la hondolo ma abe lage no la postmortem kuri chitun lale ka pachi gali no la thana la do bang kuma bang la lage ke pachi bang no la ke pachi amni kuma lo amen chini ma ni to amen ke rasdip das ne kuor chini elo he nili tumna an mane pine ke no na mane suppose ne thalo je paisa soisa ta chu endam ala ni telong barmiki puchona ka barmiki ala no pachi ve kamuni amen barmiki ma ene ke dak manja lo chini ke choto pu no munit ke kason ha choto pu sik hang to lahan he choto la dak mane no melong tamela dak rasdip non ke ola nete han se koi pring yale he ne ge la son kali pu ala yo se mesen amuni pulote nete han la son ala hem dam si tam ka hang nang ne e mane pu no harassment ta pi o la pina hem long anda phuk si phukor border do so munit katang nak dang te lang dong si cepat si binong pulote adung kabar ting di tado long pu si tame henan long si tame curunia ke lok ban si karwa kota la pu karwa am lokan ve mati arwek lok ongko ni yeta hena long ke profesional le che donta a usul an le ke thek ding o arwak lo yet ke churuni bang ke rak marak re khut dana net lo ko ini ta ini vet akeng ta abiar ko khut sender ta che thon pam ta che der ta dong pame ari ta che ke adunta balting na do hulayo balting ta do lo krepri lang ta do balting jong se ani che pachi di mate ka pulote ke charta charta ni ma ke si ka chibu ka charta po non ke asiki na krepri ki mati la si la so amuni ra phan ke la ni so ke thia son hot pati vek nang pola ke lo masi lo nang ne lo tan lo long lekin lo cho da kam li lo la ke pati vet ma tom harsikuri det nang pola ke nang ji pusini police tinggal se lot prote ni to mahadang pino la si ako police number 3 ke bote pati ke pote la ke ni tum ni chipati ni pati lot ni so acan kita mason hot ni ta acan patam vek nong nang ji an lo la si saratum ni ke lam tan ji o thek the ni ta ni sopi pen usita me ke do che lo bing apa namen thano ni ta to veta ni nang kili hadap
punang ke leke 3 baji 3:30 alom sinang le lon ni hem ko anu ne ki ciu ka chardak pen ni ta ke ter ke er ke wang ni ki sung ki popo ni la sonat hak ni tapas sung vek ki pat silong vek nang Sung vek nang ji. vek na sung Sung vek nang ji. Ji vek nang ji. Karlitang mirmiling TV bang apran ke dam nang jui labang ki Rasdip Balmati ke chok cha join nelo lasi Rasdip Balmati ke chok cha join neben si Karlitang mirmiling TV bang ki apran dam nang jui lo laso pon si Rasdip Balmati apan ke sodak pen aron teng pen eng saipon bek nang jibusi adona rabutung pen manja police station along an dam pak pan si ke song asai semi teng pon video thái long video Manja police station salong ke do rekom sai ki atum sami atimaklongan palidun si ke chitangar bangwar pumphan parideng ponsi dipu medical college and hospital an ponsi postmortem aphan siding ponlo Step Balmati abang Karlitang mirmiling TP aphan lamthu lamdok chobai pensi ninghang chidokason chipaklang ponlo laso puthak sami tbok toraya tumpen ki chitham ponlo bon sami achor Biswajit Das abang labang so lama puthak sami lan RD pidun dedalo Biswajit Das abang ke terang guest house along si sai chong dadun bomlo lasi alang litum ninghang chidokalam sami lapuan chini dun parpi bonta alang litum oso maratum pen ke than pon ateng pen si alang sami labang so lam puthak sami chini dun lo lasi Karlitang mirmiling TP bang apran dam nangkoki Rasdip Balmati ke chok chi apollo Balmati Rasdip si nili chor aphan bang ki apran ar mudel lo kusi Karlitang mirmiling TP achor Biswajit Das pen pachini pon ডিউটিত আছিলোঁ দুটা ল'ৰা আছে মোৰ এটা 6 বছৰৰ এটা 11 বছৰৰ আপোনাৰ মিছেছৰ নাম কি মিৰমিলি ইংটিপি নিৰ্মিলি ইংটিপি ইংটিপি হেৰি ঘৰত মতা নামটো কি মোৰ নাম বিশ্বজিৎ দাস ন আচ্ছা এই কাৰোবাৰ লগত কিবা পৰকীয়া চলি আছিলে নেকি হয় এনেকুৱা শুনিছোঁ মই কিন্তু চকুলে দেখা নাই কালি এই বিষয়ে কিবা ঘৰত কিবা তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল নাই নাই একো হোৱা নাই কিবা ফোন চোন কৰিছিল নেকি মোক ফোন কৰিছে তেনেকুৱা মই কৈছোঁ ভাত খাইছ নে নাই খাইছোঁ বুলি কৈছে বাচ্চাকেইটা খালে না নাই খাইছে বুলি যিজন থানাত আটক কৰিছে হয় সেইজনৰ নাম কি সেইজনৰ নাম ছোটু বুলি কয় আৰু তেওঁৰ লগত আপোনাৰ লগত এই ঘৰত কিবা ফোন কল হৈ থাকে নেকি হয় কৰি থাকে বুলি শুনিছোঁ মইতো কামত থাকোঁ মই কি কাম কৰে আপুনি মই গেষ্ট হাউচত কাম কৰোঁ গেষ্ট হাউচত কাম কৰে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে থানাত কেছ দিবনে দিম থানাত কেছ দিব ঠিক আছে Nizang Karminglong District MP Hambren Branch Secretary Asai Hemlong Karlitang Khorsing Teranga Phant Karli Arni Chikimupon Ada Provides to keep upon Melompen Pangcheng Ponsi Karlitang Khorsing Teranga Kumlin Long Semi Milur Kai Pont Laben Ki Miralek Pi Ponsi Kechikimu Asai Pangcheng Pon Karlitang Khorsing Teranga Kar Jong Sami Chom Reng Melong Reng Dok Reng Mi Pen Padudung Long Way Japan Prexam Athoromatum and Sabi Ardam Kardom PSI Sami Pidapon Que passe uma bangla. Karlitang abang. Abang so kachkimu pon along what halang so MLA Rup Singh Tront so sing MNC Hat Sing Rongpar Board Chairman Commissioner OSD Lapen ka prek man pen ke do ke thi dim da chitong dun Hambren pen Rekombe Karbi Longri Abirta
Bias Karbi Longri Sopi Branch Secretary Long itu Karbi Nov.28 lo ma itu cengsi pandara CM lo forcing terang maksud soset ker di dong cewen dak adira lomben talon pon tapi itu Karbi Longri Mas Council angin kan mau sana talon pon dak ketong itu Alhi amana peng kedua itu kan dono lepas ceng kena saya dan itu kahoron penang lo Bible reading penang lo lepas kaprek kardom atau mana cuhang pun lo lepas itu sampai jume hang lo lepas itu karbiarat kan sih son sih kapal tang doni mah konsep apa mungkin kardom atau mana hati pun alangli kavedat pen ducet na lang polo alang lika bidat panggil itum karbia kai panke anuk son dat hitung lo sedame so pion dame litum anam hirjume pen litum kapre pun klaim tu pom teman dame pini bangga prang bangga dak litum da kadu bida cini no subdivision pen non bangga district son dak tak sedak branch secretary long tak prang litum deputy secretary son sila pilok tak non bangga joint secretary na pilo la pen dak kapre pisar tum danang toy bom lo la pen litum prang bangke dak hema building mata bi sanon kayak kapek non dang litung hamdan rong sepilong sa poliklinik tak kimbom lo 200 medical bedet la so hospital tak kimbom lo kon sa kapek department tak wang bom lo oke lalu kado betame na social media pendang lo pen MEC pan ini pan tame pendangan nang tok lo na tok nang pot penang lo la si non bang eli tuma CM Dr. Turam hang pan churu den la si litum non alom nang litum kado ide litum na teklong lo je survey bang chen kon lo la si bol khalang so pen khanduli long an two line samala tuar ka tiar poni fasisik dang pon bom lo pen hamren rong supia long dame lituma CM sar kai tame ni lo non kan phong bong hamren pachelar vegi pusi kai tame lang limitang ang hung pen kata ni pon bom so teng men sedak litum hamren long bang 151 crore atang kanon Guwahati pen la ini pen paspor lo Delhi pen pas de Christmas aprang abang litum long ikit pajir poni fasi litum CM sar bang cisi kedang pon na pen tuar dulu put dak hok lo kapek so kam business atum le punoi ma turis atum le bangoi ma kijui galang penang lok la pen litum kido kedam lo theng han ka churian da tuar mesen lo put litum arat ame joy ke ko ba sen ni Lakha Incorresi Borzen MSC Consensi ke parpon Langbirik Lapenki Samteron Arong Ratum Tuwar Kino Parpika Joksi Labangso Havra Ratum Kedam Keban Keseleng Pan Pinaan Kisung Chitong Pon Nangkoklo Labangso Tuwar Keselam Pon Jiapan Karbing Long Tamas Council Atum Pan Sami Tuwar Celang Bomlo Bon Sami Karbing Long Tamas Council Atum Pen Labangso Tuwar Keselam Pon Jiapan Pini Anianta Thangnada Birta Kavdera Joksi Sai Jok Jepent Labangso Havra Ratum Dugdet Kachongdatet Aratum Pan Sami Alang Litum Methang Jungjung Akhidat Pen Chirung Cherek Pensi GCB Jeponsi Labangso Tuwar Keselam Asai Sami Teng Pon Nangkoklo Labangso Havara Rada Panmke Kedam Tanga Hut ASDC Etum Karbino Tamas Council on Kacharibo Mate Alang Litum Jakong Ketu Pomahut Labangso Tuwar Selam Pon Chotpanki Nona Pibangke Congress Lapen Parivartan Mate BJP Etum Pensami Labangso Tuwar Keselam Pon Jiapan Thangnada Birta Avelang Labangso Rong Kachikim Pon Labangki Ningkan Parusianda Susitanglu Bon Sami Pinarianta Karbing Long Tamas Council Tumpen Kirap Kepale Dampuke Jumpikan Langpusi Hara Ketu Arat Tumpen Ningri Pon Rinti Etum Sarong Piarong Kunya tu medilan tu kali bucia, tu orang kali. Ni tu jalan nang lepas hala kansu. Talong lek ku pen sini tu ada orang ke kedutang lo ubi ke thampi. Dan lo waktu kita ni tu apan sarkar pe nang lang. Wa mangan puta ni tu me theklong le la. Lang ni mane lang lo hera prang ia tisia sarkar hu cumang krop. Ini si ke mana hu. Lang li si ni tu dak muncul marong punani tu marong pun orang piarong punani samarong punani ikru punani atha punani aku vi orang nani anak kau orang lapen mulai hutan lalu cuman kerasin bondo lapen ngasih tua nona ini tu kileng bom apa yang keceng hutan lah cuman kru ini sih mana sih ini tu footpath ini tu pantua nang kilo apa ini tu mana klaim bilo ini tu lah dulu sih aku damisen lo waktu itu nona piang lu sarkar kacari tu kongres punai BJP punai sedan non tu panang kelang ason itu ni mereka tegong lelang, apa yang aku nasi tegong lelang yang ini tu kisung keboy, ni tu masuk marung ke pecali, skul ke kedun, pinian tadi tu lah non son yang kering cuci
misalnya anak jadi kena anak kalau balik kapal pun ni tum si busar bak nanti ni tum ke ke thondun lapan ke sulkun ini puason serta ni tum delivery class ni punai mason apusu fokus punai ni tum kasi busar bak bang kata cong punai thata ni tum hospital ni tum kasi ponik he na pendon nang ni tum yo nang ni tum kang hon kasi so pen ini dah ni tum rat hoi pen ni tum kasi claim ni tum sikai ni cerung cerek pen si ni tum la so UCB cewan pen nampak so ke claim pi pen lo pen ke nang li tum sita nang li tum media hoi pen ta nang li tum anak kang ting sering puita na tum kewan na tum na kumri pen nang eneli na tum media hoi pen ta na tum pan cuni curu parti lok lah sina tum kadom paji lo na pen an so sei na tum ta ni tum pan an sei so channel pen ni tum pan an sei sarkar pen na so BJP sarkar Doktor Tuan Rong Hangsa kita ni tum pan la rong pli muncul marong mikro sai rong pli la asam teron arong ni tum an la rong pli arong pen ni tum hiti bawa ke dunta la so tawal pen ni tum ke celeng ke dam tawal lo na pen nang kan hon ka jin so pen ni tum pan ta la non la election aprang ko pen ni la an poka li pen ni pulang ma hen tum sen level waran ke ni tum pan thok krui po pu se thok krui tu pu ni tum lang li pan ta ni tum ke chuni ri par lo Bang so tuwar ko anajak ding lo. so tawal ja ke ding bang ke ni tum hidipi pen dak an ke kilometer phobak duigi 5 kilometer Kalau bang so tuwar kahin no patah nali tum la local MEC lo EM lo kai ala surjorong parpana nali tum birta mate chitong lo mal bang so patah kasing ki than. na so alam ta lang li aprang election aprang camping bang ta lang li alang li ta theklong lo na penyong si ni yong si nang tum kang hon rap ne tum kang hon ga yong so penyong si ni hai de le pute so tawar bang ni nang lang ipu puta lang li chi chak do kita non puta lang li ko son son ne apo che ton ti pol ne ko pi ne ko lang li ta ning kan ta nan ko o ko li da lang pinya mati an ta chu pura ta hai he pinya mati ne lu ti Labang dat pen election dat pen hai dat pen final tum labang so alam chak pon nali tum pinpur mate chitong lo ma. che tong lu la so alang ta pu lu ta hi ni thong lu pu ni tum la mu chom rong la ni tum rong pi rong ta ban ni tum pu lu Claim people belum man. nang klaim pi po wang po ku bo ma nang klaim pi gedet lu Gamburai kali bonsita Mikir Hill District Mate non ke Karbi Longri Council long CM ang hoi kani chengabang pu Karlitan crossing terang Karli arni Karbi Longri Council Art and Culture sai kamatum pen spatir pipon si aninkan wangsami nang chikimo bong wang bom si peneng surhinira engkora kethom phaikunu phai ingkora sirkep ani anbangki Karlitan crossing terang Karli arni ingdeng chok skebra sirkep ke chok ani stami chikimo pedopon Ada por pioneer kep apor malom crossing terang mil biri abana long sami crossing terang akom lil long sami mir alek lapen milur kai ponsi chikimo sai dengpon lasopi crossing terang memorial park akimi along pan sami crossing terang akom lin along milur kai pon lapen mir alek pi ponsi chikimo sai dengpon tu Alidang crossing terang akar jong sami chomreng melong rengdok reng mi pen pa dodon long ver chiaphan prekzam adhorom atom pen sami arnam adom pipon Lasopi di purung spi ang kangalong kedu prekzam iskulong kachali bom engdeng ner kep lapan engdeng kep atuma phan sami Samson Singh ingti nihang rong par songbe raidang ingti barelong ingti lapen sarsing teront langkung habi atuma puthak sami ese ketok kachpate jai mek sami pedopon Abangsu kachkimu pun along sami Karbi Longri Council Chairman Raju Tisu, MLA Blessing Engleng, EM Amor Singh Tisu, EM Richard Sukbi, EM Madhuram Lekthi, lapen kaprek brek man peng kituna chetong dunsi, labangsu kachkimu jai mek mesen pen pachun pon. 28 তাৰিখত আমাৰ কাৰ্বি মাজত মহান পুৰুষ ত্যাগবীৰ বুলি ক'ব পাৰি তেখেতৰ মৃত্যু দিন হিচাপে মৃত্যু দিন যিজন নেকি এসময়ত বিমলা গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ এজন MLA আছিলে আৰু 1939 পৰা তেখেতে MLA হৈ ভাৰত স্বাধীনতাৰ বাবেও তেখেতে যুঁজ দিছে এজন বিধায়ক হিচাপে আৰু শেষত স্বাধীন পোৱাৰ আগে ভাৰত স্বাধীন পোৱাৰ পাছত
খৰচিং তেৰাঙে MLA হৈ আছিলে শ্বিলঙতে মানে তেখেতৰ নৰিয়াত পৰি আছিলে সেই নৰিয়াত পৰাত আমাৰ স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই খৰচিং তেৰাঙৰ ওচৰত গৈ ক'লে যে আপোনাৰ নৰিয়াটো সোনকালে ভাল হওক আৰু মোৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান পলিটিকেল যিটো টাৰ্মল হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ কথাটো লৈ ছাদুল্লাৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলে তেতিয়া কৈছে যে আপুনি কাৰ লগত থাকিব আপোনাক মই মিনিষ্টাৰ দিম বুলি গোপীনাথ বৰদলৈ কৈছিলে আমাৰ মানে কি কয় জনাত আৰু খৰচিং তেৰাঙে কৈছে যে মই মিনিষ্টাৰো নালাগে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আপুনি ঘোষণা কৰিব লাগিব আৰু সেই হিচাপে গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল আৰু তেখেত চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে 1951ত 18 নৱেম্বৰত মিকি হিলছ আৰু ইউনাইটেড মিকি হিলছ আৰু NC হিলছ দিয়া হৈছে গতিকে তেনেকুৱা আৰু 1952 23 জুনত আমাৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিয়াই তেখেতক নমিনেটেড CM হিচাপে দিয়া হৈছে তেখেতৰ লগতে নমিনেটেড বহুত কেইজন আছে জনাৰ্থন পাঠক ডিপুট পৰা আদি কৰি নমিনেটেড মেম্বাৰ EM সকলো মানে দিয়া হৈছে গতিকে 1952 23 জুনত তেখেতে CM হোৱাৰ পাছত কিছু কালত তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল গতিকে তেখেতৰ এজন নিজৰ স্বাৰ্থতকৈ জাতিৰ কাৰণে তেখেতে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি মিনিষ্টাৰ বাদ দিয়ে এখেতে ডিষ্ট্ৰিক্ট পাবৰ কাৰণে যিটো আহ্বান বা যিটো অনুৰোধ জনাইছে আজি সেই তেখেতৰ যিটো সপোন ফলৱতী হৈছে কিয় আমি Pini Karbi Longri Abirta bangki lan pen sikang ton peniglu. Domi thangmi kardom.